Gidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Leslie. Siyak ti inauna kada kami atallo nga agkakabsat. Nakurapay laeng ti adda a panagbiag mi. Ngem oray no kasta, inarapaap kumet ti makaturpos iti kolehyo. Tapno inton makatrabaho ak, matulungak met dagiti kakabsat ko, kasta meten dagiti dadakkel ko. Iso na laeng ta saan a napasamak. Ngamin, idi adda akon iti third year college, nagsikugak, nalaos ti pungtot ti amak. Maawatak ti riknana, ngamin pinangnamnamak ida iti awan. Aginggaan nagdan na kami kani Francis, ket naaddaan kami iti dua nga anak. Dito'y kung arodan arugyan ti agsalaysay. Anyangay ti plano ni Francis iti biyag na Leslie. Duwan ti anak yaw. Nga maging gaita. Awan pa'y laing trabaho na. Wan nga ro, tatang. Ayan nanti Karina iti. Ngagsapul iti panggitan na apaman ngagpas nga ika. Awan mat nga ro masapulan na trabaho, tatang. Talaga nga awan Tadimot nga minagsapsapol. No ikaid na lang kumati agsapaul. Di makasapol kuma. Saan mataad adumat ti sa una, ngam ti aramid na. Bayan nyo, tatang. Kasaritak tumanan ni Francis. Awan lat ang mukon. Sigurado ang anay ito lang nan ti kinasadot na. Nakarkaro pa ikit din asumadot into na addakan to ni Jay Abroad. Sigurado hayahay taon ti biyag na. Taday tantulangan agaw-awat iti dolyar ti aramidan na. Ni tatang mat. Pudno mat. Day talagil ilat ti kukuin na. Di na pa'y amumat ti tumulong. Mangan maturog langan ti aramidan na. Nagdakila na karne. Ngam na bakla na sa daw. Suron kon. Kat, kumusta ngay matinapanan nyo iti Manila, Leslie? Okay lang, mat. Urayan mi lang ang tiibagada nga schedule ti flight mi. Ay kat mayat nga rod ano kasta. Nabiit mat ti panang iproseso yo kadagiti papeles yo. Sana kas kadagiti daduma amano abulan sa dan tumakapan. Wan, talaga ka nung amin anapaspas ti agency ang nag-applyan mi. Nang runa kat basit kami laang. Saan akas kadagiti daduma nga aduda nga aplikante. At damat nga rod pagmayatan na, nabasit kayo, tanalaklakada nga iproseso ti papeles yo. Wan Agan anat kanto nga rod ijaya. Aywanam ti bagim, tanarigat no agsakit ka. Wan, awan rumbang apagtanagam. Kabalak ti bagit. Da kayo ket di ati agan anat itoy. Di mo baybayan dagiti doang nga anak ta. Wen, unay kalakit din aya. Di ka agdanag. Ta siya kung ti makaammo kadakwada. Imayak ta umay ko ibilin dagiti aga-amak kada kayo nanang. Nang rona dagiti duang anak ko. Kaano ayat ti flight mo, Leslie? Inton umay alawasan nanang. Iso nga agpamanila akon inton Domingo. Ay ket agan anat kanto nga ron ijay anak ko. Di mo liwayan ti kumararag iti apaw. Wala nang katagyaman. Uray da kayo agan anat kayo mat ditoy. No dagiti anak mo, awan rumbeng apagdanagam. Gakamain ka ni tatang mo ti makaammo amang kita kadakwada. Agyaman nanang. Bilinam to ida. Tanukas di nga awan at aramiden da di tabalayaw. Umalatiw da di balay. Ibagam kadakwada nga umay da maturog di balay. Uray sak paminsan laang. Unanang. Ibagak day takadagiti anak ko. Naalam ka din ti impaw it ko akwartayo. Wen, katagyaman at unay, Leslie. Ti kwarta da nanangay, intad mo ka din. Wen,
Kagap-kapok lang iti balayda. Inted ko aminan kininanang. Isuntun ti makamo amang ted kadagiti kakabsat mo. Agyamanak, Francis. Pasensya kan no mabingbingay pa ilaang ti ipaupuit ko. Masapul at tulungak mat nga mindananang. Kastamot tan dagiti kakabsat ko. Wen, awan parikot iti dayta. Noan niya ti adda, di iso ti pagbibingayan mi. Tinapateg, adda, narigat no awan. Agano sakatan awan mat nga rod trabaho. Sa dino ti ayan dagiti ubing, kasaritak kumamat ida. Pinanawak ida iti balay dananang. Ijay da ka no maturog. Sige nga rod, taawagak man ni nanang. Kailiw kumat nga minan dagiti anak ta. Una, kasaritan mo't ida, tapno saan da ka amalipatan, Leslie. Sige nga rod, baliwan tan tumanan ti agsarita, Francis. Bye. Nakaluto akon bakit. Ingkayabanan na kiti ubeng tamangan tayaon. Anya nga itinlutom asidaan tayo, lakay. Nagpartiya kiti native amanok. Sinagpawa kiti papaya ken bulong ti marunggay. Ay na, nagimasan no kasta, lakay. Ayun Talaga naimas bakit. Nang runa ket siya tinaglutaw. Ingki sakit ano alaya. Iso asigurado anabanglo. Adu mga rodan ti kanan dagiti apo ko ta ano kasta. Ay kitwen Mala. Ay apamadlangin da Elias Kenrisa. Tagsasango tayo na magaan. Wan, lakay, mabiit laang nga raw ta ayabak ida. Sige bakit. Tay dasar kumitad di pangrabyan tayo. Oh, kumusta kayong tatang? Kasi ti Diyos, nasayaan kami madlata anak ko. Si Kagay, kumusta ka matandita abroad? Okay, akla ang matatang. Oray kasano ti kinarigat na. Ano sak, tapno adag pa ay iti pamilyak. Kan tapno mapurwakan kayo oray saggabasit. Ba nagapagyamanan mi unay anak ko. Di mo ibagbagabasit, tadakal di maitultulong mo kada kami. Nang runa kada kiti dua akakabsat mo. Awan anyang man natatang. Obligasyon ko timang tulong kada kayo. Kat ulitak manan ti agki daw iti pamakawan. Gaputa na sapak ang nagsikog, kan nakiasawa. Gapu iti dayta. Jakon na tungpal ti arapaap ko ang makaturpos ko maiti kolehiyo. Ay na, may amon dayta, tanapalabasain. Tinapatigita kat tiyagda ba? Hagsisingpad ka di sa anak ko. Di ka kumagararami di tiba, naga mabalin mo apakay sagmakan. Nang runa, kat adda ka di taadayo. Wan tatang, kat agyaw manak iti kanayon apan ang palagipyo kanya. Nagbiit at talaga ti panawan. Kasladyak na pupuutan ti panaglabas ti aldaw. Danda ni gaya man malpas ti kontrata. Oray kaskasano, dakkel mat apagyamanak. Ngamin, nakatumpungak itinaanas kan nasingpat nga amo. Tangay kayat damat nga irinyok ti kontrata. Kasaritak ida. Tanumabalin, agbakasyonak pa'y iti uray may salaang abulan. Kailiw ko nga minan dagiti anak ko. Sorpresa agman ida. Agawidak ajak ipakpakaam mo. Wan, kasta ti aramida. Naulimak mat dita balay. Awan samad tao.
Ang mga nuad dadalaang gitaunan. Wano, napandalaang ijibalay dananang. Nakalakmat. Sa dinungay nga tatyayan ni Francis. Rimor nga ta. Francis! Francis! Surprise! Leslie? Juan, siya nga rod. Leslie? Oh, apay kasta tilangam ang nakakita kanya. Kas kamula nakakitan iti alalya iti kasta alangam. Kwa? Oh, apay di nakadipastretan, Francis? Kwa? Francis, honey! Asino ti kasarsarita? Anya ti kayat asawan day tayo, Francis. Kwa? Leslie? Asino ti kasarsaritan ko na, Francis? Ada ka di sa nga ilit? Oh, you... Leslie, tingin ako at palawag. Awanin tinaskan nga ipalawag mo pa, Francis. Oh, nitorupan! Bitakan! Katbalaagan ka. Di mon gamdan ti sumurat. Tamangan no saan laang aday to ti maramanong kanya. Leslie! Agsubli ka dito eh! Leslie! Tiyawanan bayin na lalaki. Sugaya mabaybayan na dagiti anak yun dito'y balay. At sagayam, at milagro nga arambidon na. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Makita mitatipungan natin. Gusto na tanlakay. Apoy Di mo na yun ang ti pakasairan tirik na ti anak ta. Sa dino ti ayan kay Francis, tay kakman iti pagnakman na. Ay na, agpagpag ka kumalando. Para asim. Pagkalmaan kumalaan tirik na. Raisan, mawam na niya lalaki. Masabol ngay kakiti pagnakman na. Paiman! Nhìn có quá nhiều sự. Laptan yun ni tatang nanang. Lagdaw, agsuplay ka dito. Lagdaw. Ano sa inyo pa ang dagiti anak ko, nanang? Da kayo pa ang tipangital ka Không mấy giống vậy nè. Awan palikod iti dayta anak ko. Di ka agda na dasaan mi abaybay at dagiti anak mo. Đúng rồi, anh mua máy At quay. yaman ang nanang. Masapol nga nga agsubli ang ijay Trộn abroad. mà. Ta nakapirma agmatan iti kontrata. Trộn quay kênh mới em ơi. Katuan Kênh mới. agan anus ka. Ta para mutlaang mo't ka dagiti anak mo di iya adayong. Wala na. Nagrikat. Nga masapol nga aganusak para kadagiti anak ko. Trộn quá. Basta di ka na yung maibilin ko kin ka. Trộn quá vậy đấy. Di mo liwayan, di ko mararag kini Apo Diyos. Isulaan ti agbalin akalasan mo. Kabayatan ti kaadam iti adayo anak Đâu có ko. gì đâu em. Wala na. Cái tính năng chống luôn. Katagyaman ako man. Cái đấy nó có tính năng Gapot chống agi luôn mà. kay maumuma amang palpalagip kanya. Awan at yaman na anak ko. Pagrupungan mi day takas naganak mo. Rồi, 7 giờ. Agan anad ka Sao- ijaywan. Wala na. Sana ba? Sao? Kanayunak to ti umawag kada kayo. Cái gì 6 giờ sao mấy rồi, cái đồ này kia. Mấy cậu rau bao nhiêu giờ? Mẹ vô mấy chín mấy nó kêu anh chú không có chín mẹ. Mấy chín mấy vô gặp mấy chín mấy. Nagalasbat at talaga ti ukali jay asawa pa niya, Francis. Agasaman, taimbati naman kaya man dagiti anak yo. Imbes kitig na iso ti mga iwan kadakwada. Saan man, tapinanawan na kitida. Kita tamangan mat no da sa balya subsublan di asawa mi jay abroad. Auntie Helen,
Ay, pasensya ka na kaanakan. Badin sa ginaisawa ko may papaniti asawa. Ay, ilah dagiti anak mo ko nakmanlaangan. Saan kayo pa'y magkayam nga asawa? Ta saan kayo pa'y magkayam ang kasal? Kuan. Nga ba, Mom? At damad kapoy mo anya. Di mo rin ba nga intulok nga agyan dagiti anak mo iti puder dagiti dadakkel ni Leslie? No siya disig mapan ko alaw nida. Anya ti kaya di asawan at di heren. Sika ti ama. Iso arabang nalang nga rod asika ti mga iwan kadagiti anak iko Francis. Andi. Impati na nga rod idinkan ka. Tapi manaw akong di abroad. Ita, inala na nga agpaiso. Ngam adamot iti puder dagiti dadakkel na. Pinanawan na mo laang. Ay, talagang awan ser-serving asawang Francis. Cái màu con tay á, vậy mai đã quần. Isugin dagiti uping ka dagiti dadakkel ka. Ano sa Mai lại. ang darunak? Idarong ka, Francis. Di mo mabalin nga aramidan tayo na. Nó tin tưởng rồi. Siya ti ama na hindi asakta. Mai gần chục trường á em. Siya ti na ngay aywan kadakwada kabayatan ti kaawan mo itinumano atawan. What? Adda akong kita. Ngam siyak tinada. Siyak tinagsakripisyo para kadakwa. 2 năm rồi. Ito ay siyak nga ron ti adda kalbungan na kadakwada. Kan may katanong nga ron ida ka mabyak. Kan awan mo trabaho. Anya nga iti sir pinangadda ka dita abroad. No saan da kami apaw itan ita kadagiti anak mo. Ha? Pauitan kayo. Tapno mairaman ti kabit mo nga agnumar kadagiti pagrigrigatan. Kasta ka din. Ok, một cái đúng không? Francis, sa anak abulsak, sa anak atulan, kang runaan iti ang, sa anak adang nga tapno aramidat ti kasna. Leslie. Isublim dagiti uping ijay ayandananang, tanusan, talagang awagak ni kapitan, kat iyuman ko kan kuana da iti abanag. Leslie, pang-aasin. Pagsalitaan na kumaday ito abanag. Di mo kuman paabutin pa iti barangay. Nakababain. Amo matgayam ti agbain, Francis. Leslie. No pinanunot mo kumaigi dayta, sakbay ang nagbabag. Di awan ko matikastoy aparikot ita. Wala. Pasok kong di amin. Sorry. Sorry, ngam ulit. Sa anak adang nga amang takawan manankan ka. Basta isublim dagiti uping iti ayan dananang ko. Tanusan, idarong ka. Nalawag mo't siguro day takan ka, Francis. Họ xem một lát này là lấy luôn. Naalayo ka din ti impawgit ko akuan tayo, nanang. Ay, wait. Nagkuyog kami ni Lilian. Nagpaliti kami pindan Nasaya at ba't nga rod no kasta, nanang? Manipod ita, da kayon ti pagpawita. Iso ada kayo matang ti makaamo amang i-budget iti kwartang ipawit ko. ay kan anak ka na anak ko. Pagyamanak unay, siyak isalgal. Ay, sayang. May manipiprantik ang ikalman iti balay. Nabarbaitang. Ang muka-mukaw nila ang bayan. Taabay ka naman yan, nanang. Diyan ako alaan na kano na di upen. Sa iso kano di ada karbangan na. Anya? Dandani nga ron rupan ni tatang yu amapan ko mamang papanaw. Ang aplinap-lapdan me. Ta ang mga no ang kinabilda. Aging ga ana uma. Kat pimanaw mo laang si Frances. Una yan day di ataw. Talaga at isay na ang nagtala. Kaya't nang sa malin di maipabarangga. Alabay amon anak ko. Panubutan day kaabana. Ikaw mo kipili ang trabaho nila. Da kami si makaapo ang makisarida kini Frances. Sige, nanang. Agam diyo ititag dagiti anak ko kan kuha na lumasapol nga agpatulong kayo ken ni Kapitan. Aramidan nyo. Iti kastan. Agtal namot kan day ta Francis. Gidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Jaira.
Tubuak ti probinsya ti Pangasinan. Siak ti inaudi kada kami atallong agkakabsat. At dan bukod a pamilya dagiti dua a kakabsat ko. Isu adakda kami langan atallo kada nanang kantatang ti adda dito'y balay. Uray kasano ti kinarigat ti biyag, nakalpas kami met nga agkakabsat iti kolehiyo. Tinnak istoryan ita ket may papan iti matapobre a katugangak. Rugyak man ti agsalaysay, idi agayan ayat kami pailaeng kani Alvin. Kastoy man dagiti pasama. Kay, kumusta mat nga iti panangyamam mo ni Alvin kan kay iti pamilya na? Jaira anak ko. Okay lang, matatang. Hindi. Okay lang, mat ko nam. Gamkas lang naliday kamay. Panagriknak namin kat sa anak a welcome iti pamilyada, tatang. Nang runa iti ina ni Alvin. Apay matan ako nam tikas ta anak ko. Nadlaw ko asabali ti ugali na. Agasam man takita anak iti pangatukan pababa. Santo aglibi. Aniya? Day tatipod na tatang. Madlaw adina kayat para kin ni Alvin. Jaklatan nagtagtagari. Dagiti ngay matkakapsat ni Alvin. Anya ngay matikunadakan ka. No dagiti kakabsat na, kasla nasisingpot naman tatang. Nasaya at damat ang makisarsarita kanya. Ay kat nasaya at matgarod ano kasta anak ko. Uwan tatang, tila ang inada ti parikot. Di nagtupay kinasarsarita. Ti cellphone na lantan ti dumdumugan na. Ngam amuklatan a pinalpaliw na. Talaga siguro kasta dagiti ina anak ko. Ugalitan ti mangpaliw iti nobya ti anak da. Ay marang no agbaliw tumatlaeng into nagasawa kayon taon kin ni Alvin. Apay, di kalakit din makabirok mata ni ti sabali a babae, Alvin? Anya ti kaya ti asawan, mama? Jak kayat dayjay adjayra para kan ka. Anya? Nakadungdung rin. Nagmorsang akitaan. Mama? Alvin, iho, professional ka. Agbirok ka ba't ay di padam a professional. Jay babae a disente. Saan kat akas kini chayra anadungret. Ha? Iti dayjay nga itsura na. Sigurado a kwarta lang ti habol na ka. Mama, di adal ni Jaira. Naggraduar iti kurso na BSHRM. Katagtrab-trabaho ita iti may sa hotel ya Manila. Hotel? Ha? Anya nga iti trabaho na ijay. Aglaba, aglinis, agkoskos iti banyo, kasta ka de. Daytakat nga mintirikat na kada kayo, mama. No apay mat nga minadiyo kinasarsarita ni Jaira, idinyawit ko dito balay. Kinaistoryayo ko mamit Tapno na am mo yung matinobyan. Kasano ko ba kasarita? Kat no sumongsungan kayo pailang, kat jakon magustuan ti tsuraan. Pasensya kayan, mama. Ngam uray ko nayo adiyo kayat ni Jaira. Nakapangedeng akon. Ha? Ni Jaira ti babae akayat ko nga ikalay sa mama. Saan na mabalin, Alvin? Jak kayat dahi a babae para kan ka. Mama, siyak ti mga asawa. Saan ada kayo? Ha? Uray anya pa'y ti ibagbagayo, mama. Ulitak. Nakapangedeng akon. Ket awanan ti makalapit pa'y kanyak. Jaira, kaya't kung agkalaysatan, sakbay nga agsubli akmanan ng agbarko. Kasano ni mamam? Di nagsamat kayat aparakan ka. Bye-bye ang pailangan ni Mama Jaira. Kinapudno na. Nauma ako na makisinsinupyat kan ko, ana. Alvin. Jakon kayat ti ado at drama. Basta agkalaysatan. Iso na lang, taano sampay lang ti civil wedding. Adama mo ka, Judge. Isun ti kasarita amang kasar ka data. Dayta,
Kat na okay lang kan ka. Awan parikot iti dayta, Alvin. Okay lang kanyak. Tinapatag, akalay satan. Agyaman Jaira. Sana ba ni? Agkasartan tumatla ang iti simbaan, apaman ang makaurnong ta. Hello, Lakay. Kumusta kan? Kumusta ti trabaho? Okay lang, Bakit? Hindi ito Kalkalpas lang ti trabaho. Sika nga Kumusta ka matitan? Okay lang, Alvin. At the good news ko kan ka. Anya na ito Bakit? Masikugat. Ha? Alberso? Wen, talo abulanan. Wow! Sa wakas! At danto na nakta. Agbalin ako nga ama iti mabiit. Yes! Yahoo! Ay na! Excited ang kiti manin nga gawin Bakit? Anya? Katno ka subsublim laang. Ita, ti panagawid mo manan ti pampanunutam. Kailiw ka nga rutan Bakit? Nang runa iti imbagam amasikubkan. Ay sus, igaid mo ket diti ag trabaho tapno makaurnong ta para iti anak ta. Uwan Bakit? Talaga nga igad ko tek trabaho. Da kayo ti inspirasyon ko. Oh, ay wanam tabagi Mangan ka iti nasusustansya amakmakan. Iti kasta, nasalun atto ti ipasngay mo. Wen, awan ti rumbang apagdanagam Lakay. Di ka agdanag, talagang aywanak ti bagik para kada kayo iti anak ta. Agyaman ang Bakit. Aywan gayam. Nagsweldo akon. Ipawit ko intun madamdama ti allowance yo. Igiddan ko man ti kwarta ni mama. Si kanton ti makaammo amang tadkan ko Sige Lakay. O sige nga rod Bakit. Baliwan tan tumanan ti agsarita. Ag-overtime kami ita. Awagan kan tumanan apaman ang makapaw itak. Sige, agan-anad ka dita Lakay. Bye. Anya nga iti plano mitatan alpasen ti balayaw ngay patpatak diriyaw kini Alvin anak ko. Di ko na ni Alvin, mabalin ko kanon ti umalis ijay. Angam kasla mabutangak matatang. Nang runa kat agmay may saak to ijay no bilang. Ay kat dito'y kapailaeng balay anak ko. Nuapay mat nga be na nagpatagdar kayo pailaeng iti balayaw. Kat nalawa mat dito'y balaya pag nagdantayaw. Imbagak daytan kini Alvin, tatang. Angam ko na namat anasay-saya at matlaang kano, no adamot bukod mi abalay. Ay, sa bagay mo't kit niya. Isuna lang, tawan-taon kadkadwa mi kindi na nagyaw. Intun umakar kayo ni Jay. Saan abali at tatang? Asidaglaang mat ti ayan mi dito'y ayan nyo. Manulaang mat abalay tinagbabaitan tayo. Agkakaaruba tayo latan, tatang. Wan mat kit niya. Agam may kawa kaming tulakit niya, anak ko. Bayan nyo, takanayo nagtulat tamat ti umay dito'y balay, tatang. Dahil lang kadaytintad ni Alvin na kwarta, Jaira. Wan, mama. Day tamat ti imbilin na nga itid ko kada kayo. Apay ngay aday lang. Kinisayam samat. Saan, mama? Talaga aday ta agatad ti imbaga na nga itid ko kada kayo. Ha? Jak mamati. Mama. Ha? Talaga sinabidungamon ti panunot jay anak ko, Jaira. Anya? Manipod dimteng ka itibiyag na. Di masid matan ti kwarta nga itidad na kanyak. Imbes asyak ti ikan na iti balay. Saan? Tasi kamatan. Si kami nun ti agnum-numar iti pagrigregatan ti anak ko. Rupat kwarta ka talaga, ha? Mama, saan ang pudno dayta? Di ka nagkalintagan. Nadnadlaw lang arudan, nga magrason ka pa lang. Mama. Ala. Punganaw ka iti sangwanak. Tamangan nutyak makapagtapal, kat makabil ka pa'y. Panaw!
Wala kay, naglukmag nga rod. Kat ti may sapay apagyamanak, saan unay analampay. Imamangarod ano kasta bakit? Siguro ha? Kay kayat nga rod nga aw-awiren da na ng kantatang, maayayatan da. Nuray-ray awin da ngamin, kasla maawatan namot. Iso nga agkatawa mo no kwa. Ay na, maragragsa ka nagkadagitang ipatpadamag mo kanyak bakit? Nakarkaron ti iliw ko kada kayo. Saan abale, tadandanimot dan ti panagbakasyon mo, saan ka di? Wen, katagsagana ka. Tapa man na makaawit ak. Pabunyagan tan tumadtan ti anak ta. Sige Alvin, urayan mi ti panagbakasyon mo. Sa dino ti ayan ni Jaira lakay. Rimuarda kin ni Venus bakit? Napanday dyan ang kalabalay. Mapanda ka no aglinis, tagbakasyon ni Alvin. Kasta aya, kaano ngay kano ti panagawid di manugang ta. Ay, dahi tatidyak na damag bakit? Ay, damagin tanto ito nagsubli ni Jaira dito'y balay. Naimbaglaangan ta nasingpat di manugang ta. Saan na akanunungan ti madi nga ugali ti inana. Uwan nga rod bakit? No anya launay madgamin ti di na pangkayatan iti anak ta. Ket no nakasingsing padmad ni Jaira. Jakman amula kay. Talaga siguro ang nga matapobrilaan ti abalayan ta. Ay, no apay madgamin nga dadagiti tatawa kas kini abalayan Conchita. Saan mat nga iso ti baknang? Ngam no agsaw. Kunam lano iso ti kababaknangan. Ay kat feeling baknang nga rudmat. Bayam ata isumat piman ti pagragsakan na. Ti manguy-uyaw kada tayo amarigrigat. Sikan ati ada anak na asiman, Ramon. Ay, makabanog at talaga ti aglinis ang agmalmanang. Uray la ag sakit ti sikat kan bukot ko. Ayun amanang. Aginana kapay laeng, ta siya kundi mangituloy amang dalos iti saan tapay analpas. Sana bali, tapasit day tuyan. Walisak laengan, sakto mapanpuuran dagiti basura ijay likod. Ay, agyaman ak Venus. Imbaglaangan tada ka akaduak. Noawan ka lang siguro. Ang mga noawan pa'y pulos na alpas ko. Ha? Kat no adun sapay inaramit yung iti siyak manang. Anya? Saan mat Ada yung ad-ado ti inaramid mo, Venus. Ayun kayang. Tulungan naktumat lang inton bigat ang mapanag-grocery, Juan. Wan manang. Si kanti pangital ka kadagiti mailuto kan maisagana inton bunyag. Wan manang. Awan parikot iti dayta. Siya kunti makaamo. Kat agyamanak iti panagdalak yung kanyak manang Jaira. Venus palasan ko. Da kayo matgayam Tata Ramon, at da ka di masapulyo? Ay, kwa, awan matkit de. Adalaan ko makayat ko adamagan ken kabalasan ko. Anya day Tata. Apay nga, saan nga imay ni Auntie Makunchita iti kalman? Bunyag ti kakaisuna nga apo ko na. Ngam di naman lang mat dinarayan, uray di simbahan lang kumamag. Hay, day tamat nga rut ti jak maawatan Tata. Numaminsan, talaga anak pride mat ni Auntie Conchita. Kat no ultimo Facebook, kat di man laang ag-like wenno ag-comment mat kadagiti post ni Manang Jaira maipapan iti anak na. Ay, sabali talaga mat ti ugali di ikit mo anya. Ay nana ko na yun Tata. Bilibak nga rod kini Manang Jaira, tadi na patpatulan ti katugangan na. No syakla ang siguro, ang mga no sinong basong bata kon. Day tamat ti kanayon mi nga ibilin nga kasawa iti anak may balasan ko. Adi narumba nga patulan, wano tutupaan ti katugangan na. Tama nga no nakarkaro asaan da nga kinaawatan. Sa bagay,
Husto kayo, tata. Ipakita latan anima ng Jaira, asaan apud no ti ibagbaga ni Auntie Conchita, akwarta laang ti habol na kini Manong Alvin. Itay ka pa'y apalpaliiwan, Alvin. Nakadadayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Adda ka di parikot. Awan mo't bakit? Banog ko lang siguro dahito eh. Sigurado ka? Wen, di na ka di pa kadanagan. Awan dahito'y kunakman. Alvin, agasawa ta. Ibagam ko makanyak na niya dayta. Iti kasta, mapagsaritaan ta. Diyak kaya ti kasta jar mo. Nagsinungbat kami manan kini mama. Siyak ka di manan tigapuna. Pasensya ka kumakin ni mama wen. Diyak mo. No apay nga aging gay tataddan anak ta. Kat di nakapailaang maawat kas manugang na. Alvin, okay ang laang. Di ka agdanag. Ta iti uray ka anuman. Diyak nagimula iti sakit tinagam kini mama. Agyaman ak bakit? Ad-adamanan ngayatan ka kapo iti kastagalad mo. Awan anyaman na lakay. Basta siya, amok mat iti bagik nga awan ti madingar ramidak. Kang runaan iti amin, saan akwarta ti habol ko ken ka. Jaira. Naragsaka kun iti pamilya abinukal ta. Da kayo iti anak ta ti kapapatgan asagot ti Diyos kanyak. Amumat no kasano ti panagayat ko ken ka. Kitday ta ti kayat ko abanak na kankin ni mama. Alvin. Alvin. Apay bakit? Cellphone mo samat nagre-ring. Ha? Sino nga tamo tayo ti mauawag iti kasto nga oras? Ay, disturbo iti pan naturog. Alang kita amkit din ti cellphone mo ta sumbatang. Ang mga nuna patag ti ibaga ti umawawag. Wen. Nimot Venus. Kud sumbata mo na. Hello, Venus. Hello, Manong Alvin! Ni Auntie Conchita! Intaray mi dito yung ospital! Naatake! Anya? Naimbagban. Tay may katagos dito ospital. Alvin. Iho. Mama. Ay. Kunak numatay ako. Di kay kumagsaw iti kasta. Mamatiak nga ti tugpay ti biyagyo, mama. Agpaimbag kayo kiti, iti kasta. Makaawit kayo matlang nga dagos. Buwan, iho. Diyagmat lang kaya't agpayag dito ospital. Agmay-may sa kakadi nga imay. Kaduak ti asawak, mama. Isu tinapan gimatang kadagitin reseta ti doktor nga agasyo. Ato yung dagiti agas ni Mama Alvin. Agyaman ang bakit? Mama, agtumar kayo ni ti agasyo. Sige, iho. Iyag mo, ta siya akong timang patumarkin ni Mama Alvin. Sige, bakit? At iti agas yung Mama. At iti danom, uminom kayo. Mama, agawit kami, baby. Ni pailang Venus ni mangbantay kata kayo. Agsubli akto intun matamtama. Imbati milaang nga miniliyam katananang. Ang mga numariing katbiro kanda kami. Sige, iho. Ala, umay kan bakit? Mapantan. Wala kay. Jaira, Mama, agyaman na. awan anyaman na Mama. Agpaimbag kayo. O sige, panawan da kayo, pay.
Venus! Ada kagayaman, Manang Jaira. Wan, sa dino ti ayan ni Liam. Ay, kwa Manang. Ada kini Auntie Conchita. Hal? Kaya't masawan. Adda dito'y balay ti katuganga, Venus. Wan Manang. Kat itay napayla ang aw-awiran ni Liam. Kasta ka di? Wan, nangiyag pa'y nga ron iti prutas kan nateng. Ay na, nagsayaan ngay no kasta. O sige, ingka ibagakin ni mama, tadituyan balay amang rabi eh. Kalpasan na, agsubli kamot lang ang adagos, tatulungan na kaagluto, ha? Sige, Manang Jaira. Awan ti rumbang apagdanagam, Alvin. Okay kami laang iti anak na. Nasaya at ba't nga ron no kasta bakit? Aywan, pudno ka titimbaga ni Venus amasansan ti panagpasyar ni Mama dita balay? Wala kay, danda ni inaldaw nga ron nga adda ditoy. Isupay ket din ti makakaadda mga awir kin ni Liam. Kasi ka nga kasarsarita nakakadin iti nasayaat? Wano kas itisigot pa lang titrato na kan ka? Saan kami unay ngagsarsarita? Ang panag ko na, ket okay kaming kin ni Mama, Alvin. Nagkitaw ka di iti pamakawan kan ka? Saan? Ang okay lang. Tinapatag, nasaya atin ti nakilangan na kanyak. Saan akas ini, akus ko silapan nak. Sige. Tawagak tuman ni Mama. Saanin lakay? Bayamon, pagyamanan talatan, gaputa uray kaskasano, umayan dito'y balay, ken awiren na ti anak ta. Saan akas ini, adipay pulos pumansin. Manipot iti masansanan ti umay ti katugangak dito'y balay. Ison ti makaad-ado a mangaw-awer iti anak ko. Saan kami unay a close? Awan ti napasamak a panagkid daw iti pasensya wenno sorry. Ngem at least, saan kami nga agap-apa. Tunggal adda dito'y balay, agtatal na laeng ti katugangak, saan a matagtagari. Ngem kunak iti panunot ko, saanen a masapol a panagnakak a deserve nak ti anak na. Ngamin, pinanagnakanan ti panawan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Jaira. Siak ni Nicole. Sigon iti amak, natay kano ti inak iti maladaga ak paylaeng. Iso ani lolak nga rod tinagbalin a katulungan ti amak anang padakkel kanyak. Manipud adan puot ko, nakitak ti ado arigat ni tatang ko. Nasaksyak ti ado a sakripisyo na tapno maisakad na laeng ti pagbiag mi, kastameten ti panagadal ko. Iso nga ingagaet ko met ti nagadal. Nakaalaak iti scholar. Ket tunggal free time ko, agtrab-trabaho ak tapno makatulong iti pang-allowance ko. Oray no kasano ti kinarigat na, nagtali na edlat tamet asyak ti tapuan iti klase mi. Rugyak man ti agsalaysay, iti dandani akon aggraduar iti kolehyo. Kastoy man, dagiti pasama. Nay, kunak no nakaturog kayo pa'y nanang. Nasapa kayo matgaya man nakaring. Awan anak ko, amumutan ti bumakit akas kanyak, nalaka amaluklukag, nang runa nukas di nga agtarao ken dagiti manok iti parbangon. Neruam kayo nga minan na maririing itinasapa nanang. Muwan si Kangay, nasapa kamot anarieng anak ko. Buwan nanang, masapak nga minarumwar. Impa-extra nga ni pare Leo ti may sa tricycle na. Mapan ko ibiyahe itang agsapa. Ay kat agkapi kapay mabiitlaan ta itimplaan ka. Sige man nanang. Basit lang ti asukar nga ikabilyo
Di unay aduan. Wag. Atoy, anak ko. Agyaman ak nanang. Gusto mo laang katititimpla na. Wan nanang. Aywan kaya. Nagsweldo kami di kalman iti construction. Oh. Atoy. Da kayo ti makamo amang i-budget. Agudong kayo, tayong kayo gumatang kadagiti masapsapol diti balay. Di mo itid amin kanyak mangibati kamat iti usarem. Mangidulin ka tapno addan tumot alaem inton agkasapulan ka. Wala nang, nakaidulin akon. Agor-orno nga ka talaga para iti aramaten tayo inton graduation ni Nicole. Lola? Apay ka di apo. Nakita yung ka diti uniform ko. Dito'y laang matinang idiswak idirabi Laba ako masakbay asumra kak iji pagadalan. Ang awan matan dito'y. Amangan mat no isuti nakasampay iji ruar. Deje manay. Kita apawk. Ni isumat ngagpay so Lola. Da kayo ka diti nang ilaba? Saan apawk? Amangan no ni tatang mo. Ay sus, talaga ni tatang. Imbagak lang haruden nga uray din akong ilabaan. Takabailak matan di aglaba. Ay na, among matan di amam apok. Saan amakait na no awan di aramiden na. Kan may siya, no lakit di taada oras na amang aramid, aramiden na. Ay, ni tatang talaga. Aywan, sa dinugayam ti ayan ni tatang, awan mat amakitak dito'y balay. Nasya pa aremuar, apok. Mapan na kano ipasada ti tricycle nga inpa extra ni kumpare na. Bilibak talaga kin ni tatang Lola. Sobra ti kinagagat na, kasla saan amabanbanog. Ay kat talaga akasta apok. Nasken nga agagat di amam. Tano agsadot-sadot, amangan numatay tayo iti pisay. Agalas 5 mat gayaman iti agsapa. Bumangon akon. Masapa tapno sa anak amaladaw iti pagadalan. Agdiritso ak iti kusina. Good morning, tatang. Good morning, anak ko. Ala, agtugaw ka di tante, gawan ka iti pagarmo saram. Agkape ka di? Wan man tatang, anya ngay ti inluto yu amasida. Ay, awan anak ko. Diyak nga minakagatang iti kalman, taimpig sana matitudo. Ano sampay lang taglugawan? Ay, wow! Isugayam ti maang-angot ko itay anabanglo. Sige tatang, sigurado amabsuga kundi talugaw nga inluto yu. Uwan Oh, ato yan anak ko. Naimas na ita, tadikat tinlugaw ko. Sakit inatok tilayana. Sakon to sinagpawan iti itlog. Wow! Nagbanglo tatang. Aywan, ni Lola ngay, sa dino ti ayan na. Nasapa nagudong anak ko. Awan nga minan usaran tayo. Mapanak matagtrabaho inton madamdama. Iso nga ison tinagudong. Kasta ka di? Agan-anad kayo akanayon iti pagtrab-trabahuan nyo tatang. Wen, awan rumpi nga pagdanagam anak ko. Sikakit di ate agan-anad di pagadalan nyo. Tatang, bakit akon? Kabailakon ti bagit. Iso nga awan nga rod ti rumbang apagdanagan nyo. Di ka pa'y makinubnubyo, Wen. Agadal ka pa'y anak ko. Wen tatang, di kay ka di madanagan, taawan pa iti panunod ko ti makinobyo. Kayat ko ti makaturpos. Iti kasta, kat matulungan kayon tukin ni Lola. Kaano ka tinte ko na mapanang rugi yung ag-practice teaching anak ko? Inton umay alawasan, tatang. Kat, nakapadait ka ka din iti uniform mo nga usaram. Wen tatang, dagasat inton bigat.
At ito'y pagbayad mo, anak ko. Adyaman nak tatang. Diyak ko maawatan. Ngam kurang mat ngamin ti kwartat. Gumatangak pa ngamin kadagiti usarak nga gisuro. Awan anyaman na, anak ko. Pagrabangak day takas, amam. Sana bale, tadanda ni akmatan agradwar tatang. Apaman amakastrakak iti trabaho, agsardan kayon ton nga agtrabaho, tasyak tumatan ti agtrabaho para kada kayo kini Lola. Ay na, di mon panunutan day ta, anak ko. Tinapateg, makagraduar kan. Dagkala na pakaragsakak day ta, Nicole, anak ko. Riingo mo ni Nicole, tagidan kayo ng agarmusar, anak ko. Nicole, bumangon ka ditan. Aldawan. Nicole, Anyang oras na ya tatang. alas 5 na. Hala, bumangon ka ditan, tay dagas ka niya pagadalan. No kasta, agbiyahe ka manen iti tricycle ita? Wala nang. Isupay mo ti mabiro ka, kiti manong nga oras. Sakbaya sumura ka kiti construction. Wan makidi Sayang mga agpayso ti mapasadaam. Ado ti pasaheros ita nga agsapa. Wala nang. Ado ti estudyante. Kanda kiti sumura kiti trabaho da. Nicole, bumangon ka ditan, anak ko. Wan tatang, umayan. Good morning, tatang. Kastamat kan ka, anak ko. Good morning, Lola. Good morning to, apaw. Ala, agmurmuray kan ta isaganak ti pagarmusaran yung agama. Nay, napuyatan kan samat, anak ko. Wan nga arot tatang. Napuyatan nak namin ang nagaramid iti lesson plan. Ay katimbagam kumata siya akong tinangaramit, anak ko. Wan ko mga rod tatang. Agur-urok kamatan iti napanak iti silid mo. Ay sos, irugi yung manan ti kalukwan yung agama. Ala, mangan kayo kigday, tanay. Aldawan, agdigos kan agrubwat kayo pa'y. Hi, Nicole. Oh, si Kamat Gayam Aljon. Congrats, ha. Nagasamad. Manipod elementary. High school, ngaging kaitat at data yun iti kolehyo. Si Kalata ti valedictorian. Agyaman nak Aljon. Congrats matkan ka. Congrats. Ida niya. Kitno awan mat honor. Wano medalya maawat ko. Si Kaa talaga. No para kanyak, saan matkat nga importante ti honor. Medalya, wano anya pa'y di taapang madayaw. Tinapatag, makagraduar ka. Iso congrats. Ngamin, kas kanya, agraduar ka matan. Sa bagay. Congrats nga rod ka data, Nicole. Una, ayun gayam, nakitam ka din ni Gemma? Ang mga no dapay lang iti trabaho na. Nalabit akas na. Ay, kaasimat ni Gemma. Self-supporting matlaang akas ka data. Wan nga rod. Angam, talaga akas na. No kayat mo ti makatulpos. Kasapulam ti agkaget ka naganos. Nang runa, no saan da ka akabaila na pagadalan dagiti dadakkel mo. Wan nga ron. O sige ha, panawan ka pa'y ditoy. Oras man nga minan ti sirat ko iti pagtrabaho ka resto bar. Yak kayat ti maladaw. Sige, Aljon, agan anak ka. Agyaman ak, Nicole. Oh, Gemma, aping itakalaang. Kasano? Kat inawagan nak ti boss ko iti pagtrabaho. Ni, apay mat ngay. Kat amuna mat nga at dapay klasem. Nagadumamin ti customer itay. Ni Aljon, sa dino ti ayan na. Kapampanaw na laang. Oras ka nung aminat ti sarot na iti resto bar. No kasta? Siyak laangan, ti saan pa'y ang nakaala iti graduation program? Ado kayo pa'y matkat di asaan pa'y ang nakaala. No kayat mo, katuan kan amapan iti faculty office. Ada igaitan ni Ma'am Mendoza. Sige man nga, Rod. Aywan, congrats
Awan at talagang ti makaabak iti kinasirip mo, friend. Agyaman nak, friend. Congrats met ken ka. Thank you, my friend. At least, uray ado ti absent kan daw ko, nakapasa aklat ta. Katuan talinalaing mo mat tinagadal. Kinayam a pinagsabay ti panagadal kan panagtrabahom. Di taak mo't abilib kan ka, friend. Ay sus, nagsao ti patpada mi a self-supporting. Mas bilib kami ken ka. Ngamin, uray kasano arigat ket kay kaya ti sitwasyon. Siyempre, ngamin awan ti choice ko. Masapol a kaya ti sitwasyon. Kasmat laang kada kayo akin ni Aljon, friend. Sa bagay, awan nga agpayso ti choice tayo, no saan akayaan. Isu a congrats kada tayo, friend. Anya dagita awit mo, anak ko. Ginatang ko apagbado tayon to inton graduation ni Nicole, nanang. Kaya't mo asawan, ingkatangan nakmet, anak ko. Siyempre, nanang. Sana mabalin na sana baro ti bado yo inton kaaldawan ti graduation di apo ko yo. Oray sa anak ton amapan igi pagadalan da Nicole, anak ko. Nasakit nga minti sa amag na. Urayan kayon tulatan di balay. Ay, sana mabalin, nanang. Kit no binulot ko ti tricycle di pari Leo. Isunto ti pagluganan tayo ama panigi pagadalan da Nicole. Ha? Wen, iso nga awan nga rudrason, tapno saan kayo ama paniti graduation di apo ko yun, nanang. Nan kita akman nga raw. Ipadas ko man no bagay ko laang ti ginatang mo, anak ko. Wen, nanang. Atoy. Adamot lang yung ginatang ko asandalyo. Kitain nyo man, manay. Wow! Nagpintasin da iti asandal. Husto-husto, magagpayso iti sakak. Naglaing kamat dan anak pili, anak ko. Siyempre, nanang. Dahito yung matipagbadok. Kit apay di mo ipadas. Ay saanin, nanang. Impatas ko sakbay a ginatang ko. Ay kat ipadas mo manan atap no makitak mat. Saanin, Ang mga numakunos na ipadas ko manan. Sapay nagpintas ti pan nakakupin na. Kitain yung tulatan inton graduation ni Nicole. Ay na, excited akon para inton bigat, friend. Uray siyak met friend. Hi, Gemma. Nicole. Hello, Aljon. Happy graduation! Oops, money for me. Sorry, excited lang. Cellphone mo sama ti agon uni, Nicole. Wanya agpay so, friend. Ni tatang mo ti umaw-awan. Mabit lang sumbatak lang ti amat. Sige lang, Nicole. Sige lang, friend. Take your time. Hello, tatang. Nicole, apaw. Oh, Lola, apa yan? Agsangit kayo matan. Ni tatang mo. Oh, apay ni tatang, Lola? Nataya. Anya? Tatang ko. Nicole, apaw. Kasladyak ka ba nanti umuli these days? Kabaalam na itapaw. Ang marjaka tanay na ti maudi ang daw ti amam. Sampay ana uyos ti biyag na. Lola. Ramirez, Nicole Tolentino. Cum laude. Bachelor of Science in Education.
magnakan. Kat umulikan ijay di stage. Ay ayaban na kan ijay stage ako. Aki pintan na po. Oh my God.